Bakunze Jeune Official ni mutwemerere tugaruke muri aya makuru yacu yo kuri uyu mugoroba, ariko nkuko bisanzwe amakuru yacu nkaba ngiye kubasaba kugira ngo twongere tugaruke ku makuru twagarutse mu masaha mu gitondo mu kiganiro cyacu kibanziriza iki. Twagarutse rero kubyiriwe bitangazwa ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Nyuma rero yuko hari byinshi twagiye tuhavuga bikavuga ko iki kibuga cy'indege cyarashwe ku ruhande rumwe, urundi rukaza rubihakana rukavuga ko ngo bari kuhategurira ibisasu. Bibaye ngombwa ko murabona ko byantwaye igihe kirekire nje mu kiganiro ngererewe, kandi murabizi ko nibura iki gihe rwose amakuru hafi saa 8 sange mwabaga mwayagejejweho, ariko byantwaye igihe kirekire kugira ngo manze ntohoze amakuru. Kuri uyu mugoroba nze mbazaniye amakuru akomeye cyane cyangwa se amakuru yizewe. Gusa abandi mwahisemo no kudukurikira ku mirongo nkoranyambaga zacu za X, mwagiye mubibona ko nagiye mba updatinga buri nkuru yose mbonye nkagenda nyishiraho, cyangwa se amakuru mashya ngezeho nkabagezaho kugira ngo tuze kubana muri amasaha mu kiganiro turi kumwe gatanu kuri kagenzi kako. Umwanya n'uyu rero, reka dufate umwanya iyi nkuru tuyigarukeho. Hari abantu nagiye mbona mwandika comment zanyu, nagiye nzisoma nazo ndaza kuzigarukaho. Ariko nyine icyo nzi cyo ukuri mugiye kugira gute, mugiye kukumenya kuri iki kibuga cy'indege cya Kavumu. Nagiye mbona abantu benshi bivuga mu buryo bugiye butandukanye. Turaza kwifashisha ibyo twakwe ku ruhande rwa M23, turebe n'ibyo twakwe mu ruhande rw'izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa. Donc bimeze bite, turifashisha n'amafoto nayo turayafite, mwumve ko iki kibazo kigiye gukemuka. Turaza kureba mu myigaragambyo ikomeye cyane iri kubera Kinshasa. Ese iyi myigaragambyo iri guterwa n'iki, byagenze bite? Kinshasa hari umwigaragambyo karahabutaka, umwigaragambyo kabombo, umwigaragambyo ukomeye cyane. Ngira ngo aba kuri X n'ama video n'ama foto ntabasha gushira kuri YouTube, mwayibonye ubwicenye bwakozwe na Wazalendo muri za Masisi. Ama video n'ama foto byose twamaze kubigeza kuri X, twabiteretseho mwabibonye. Ntabwo ibyo turi buze kubigaruka, usibye kugarura andi makuru mashya twabashe kumenya kuri ubu bwicanyi. Naho aya makuru ntabwo twayatangaje mu masaha yacu ya kare. Hari n'andi makuru turaza kugarukaho, ibimaze gutangazwa na AFC M23 nabyo tugiye kugenda tubigarukaho. Niyo mpamvu mubwira nti nyaboneka ntuze gucikwa muri iki kiganiro, unyemerere tubane kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma, kugira ngo utaza gucikanwa n'amakuru, kuko tugiye kugenda tubagezo akantu ku kandi. Reka dutumikira badutumye mu gihe nawe ugikanda kuri like kuri iki kiganiro, kirikanda like ndetse unagisubscribinga ku batarabikora, ubundi duhite tugaruka n'amakuru mu buryo burambuye. Promotion ihoraho rwose. Twifuje ko impera z'uku kwezi kwa kane n'ukwezi kwa gatanu kose abantu mutugana mu rwego rwo kubafasha kugira ubuzima bwiza, tubahaye serivisi y'10% kuri za produit zacu mufata zinyuranye, kugira ngo dukumire uburwayi hakiri kare rwose, atazagira umuntu wongera kugorwa no kugura umuti w'iwacu uri naturere, dore ko mwese mwamaze kumenya ibanga ryayo. Ubujyanama rwose nabwo turabubageneye, ntagire umuntu uzongera kurembywa n'indwara ya diabete, umuvuduko, prostate, indwara z'abagabo zituma batagenda neza mu gikorwa cy'abashakanye, ibibazo byo bugomba kutabyara, na za ndwara zitandukanye nka mibe n'igifu, hemorrhoide n'izindi. So ubwo rero muri Amerika muribuka ko tubafite umuntu wo kubafasha, i Burayi, Canada, Australia n'ibindi bihugu bya Afurika bitandukanye. Iposita DHN icyo bibereyeho, naho igoma mu mujyi dufite ishami, Igisenyi dufite ishami mu mujyi, Kimironko ku isoko inyuma y'isoko ujya 12 tukaba tuhakorera. Nimero na akamenyetso ko gutanya 250 7829 0576. Yes, kubanga bw'ibyuma rero mudushiremo iyo foto twinjire kuri iki kibuga cy'indege cya Kavumu. Ndagira ngo iki kibuga kiriho kivugisha benshi amagambo agiye atandukanye, ndetse n'ibindi byinshi binyamakuru byandika byagiye byandika inkuru zigiye zitandukanye. Reka iyi nkuru ariyo duheraho. Twagarutse rero mu kiganiro cyacu kibanziriza iki, nababwiye ko iki kibuga cy'indege cya Kavumu cyarashwe. Nabonye ari n'ibinyamakuru byabitangaje, ariko hari n'ibyagiye bivuga ko ngo ahanga ngo haba yo gutegurirwa bahateguriye ibisasu. Ariko se mbere y'uko wenda tujya ku byagiye bitangazwa, murimo murabona kuri iyo foto, murimo murabona uburyo ki iyi foto imeze. Ese
abategura ibisasu bakabitegura muri uburyo bakatuma byangirika nk'uku nguku, ubwo urumva bwa bunyamwuga twaba tubavuga baba babufite. Icyo ngicyo tugikuremo, icyo ngicyo cyo kuva ko aha bahateguriye ibisasu, iki tugikuremo. Amwe mu makuru amaze gutohoza nanone sasa ubwo tugiye kwinjira ku byatangajwe cyangwa se ku byo twagiye tubona ku mpande zombi, reka duhita tureba ese ubundi byagenze bite. Amakuru ndimo ndamenya kuri iki kibuga cya Kavumu nuko ngo bamaze iminsi ahanga ngo bahasanze amakompora, ubwo nagiye ku ruhande rwa ASM Veturuwa ibyo bari gutangaza ngo bahasanze nibura ngo amakompora ya Katyusha arenga 1000. Aya makompora ngo urumva ahubwo nkibaza rise kuki batayakoresheje iminisiyo ko byari byinshi cyane, ngo bamaze iminsi bari kubitegura, ngo bakabitegurira ahantu bita ngo ni Mugogo, ahantu bita ngo ni za Mugogo niho bamaze iminsi babitegurira. Ku ahantu bita za Mugogo ngo ni ahantu bita ngo ni ku matafari niho bamaze iminsi bategurira ibi bisasu, ngo niyo babijyana babitegurira. Ibi nibyo nibwiriwe n'umuntu mu by'ukuri wa muri AFC M23. So ni ibintu nakuye ku ruhande. Namenye ko hano donc yambwiye ko amakuru natohoje bambwiye ko ngo ibi ahanganga ibyo bintu byaturitse n'iki byose ngo niturika nyine ngo ni donc bateguraga ibisasu ariko ngo byavuye ahantu bitazamugogo iyo hafi nyine ngo ku matafari. Ariko mu gihe nari nkiri kubyakira ngiye kubona mbona indi message ikomeye cyane ituruka ku ruhande rwa FARDC, ari nayo yajizanye n'aya mafoto. Iyo foto murimo kureba hanga mfite n'amavideo. Amakuru aravuga ko hano M23 ngo bwari ububiko bwayo bw'intwaro bwari buri ahangaha. Aho ni ku ruhande rwa Kinshasa ngarutse, bwari ububiko bw'intwaro zabo bifashishaga donc bifashisha n'ubundi muri urugamba bari kurwanamo, bahanganyemo n'izi ntare cyangwa se n'aba basore wazarendo bahanganyemo n'intare za Sarambwe n'aba FDLR coalition iri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa. None rongo aba babimenye, ubwo navuga ku ruhande ruhande rwa Kinshasa nyine bamaze kumenya amakuru kuri ubu bubiko cyangwa se kuri iyi minisiyo, kuri iyi amura. Donc bamenye yuko hari ibikoresho byinshi kuko ngo hari n'ibyari byiro biri gupakirwa ku munsi w'ejo, nabyo ngo babizanye hano ahangaha. Nibwo rero Kinshasa ngo izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa bahise bategura iki? Bategura operation. Nibwo bahise bategura operation bagerageza kugira ute, bagerageza gushakisha uko baburizamo cyangwa se baturitsa ubwo bubiko. Icyaje kubaho rero sasa niki, bagize gutya bohereza drone zimwe ziza hano Igoma, arizo M23 rwanya nazo irazijaminga, ariko izindi ngo zirasano ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Ari amakuru nge nikuriye ku ruhande rwa Kinshasa, ariko bari bafite target yo kugira uto yo kurasabura ububiko bw'intwaro, ndetse banayigezeho kuko baburashe nk'uko amakuru abigaragaza, ndetse bakabanashyira hanze n'amafoto. SV3 baravuga ko aribo bari guturutse gutegura ibyo bisasu, ngo na amakompora menshi kuko bambwiye ko ngo yarengaga 1000 aya bita nyine ngo ni Katyusha, za Katyusha nibyo ngo bari gutegura. Ariko urumva ko ibintu ntago byoroshye, ibintu ntago byoroshye naka na gato. Ngayo rero nguko niko amakuru ameze ate, niko amakuru abivuga. Hanyuma iby'iki kibuga cy'indege ibindi abantu muri kugenda muvuga, buri wese afite inkuru ari kubivugaho, nta nundi buze kugira cyo nabuza avuga kuko buri wese agira amakuru n'uburyo ki ayabonamo.
hanyuma namwe mutureba mukagira amakuru mwumva ndetse nayo mwizera. Utari buze kwizera rero nge ibyo ngutangarije, ubwo nyine ufite ibindi uri bwizere, kuko nge nta makuru nafashe igihe kitari gito ndi kugira ndi gucukumbura. Mbabwiye ku byo ku ruhande rwa Kinshasa, mbabwiye no ku ruhande rwa AFC M23. Ubwo namwe muze kwigosorera mumenye ngo byifashe bite n'ibiki, mumenye ngo byifashe bite. Gusa ariko nuko nguko ibintu byifashe. Mu yandi makuru rero sasa, mu yandi makuru ndimo ndamenya, ndagira ngo mbamenyeshe ko twaje kumenya ko muri izi ngabo ziri kurwana cyangwa se Wazalendo, reka aricyo nkoresha Wazalendo, muri ba bantu twavuze bishano muri za Rusheberi ya kabiri, muri iyi santere, muri grupama ya hano bita ngo nibigira, akaba ari muri lokalite ya Karingi. Amakuru twaje kumenya mu bo bishe harimo umumotari wajyaga kwikamishiriza inka iyo kwizarira amata mu bikuyo za Masisi, akayazana kuyaha abaturage ba hano muri ibyo bice. Wazalendo ngo bamugiriye umujinya, bagerageza doke ngo bavuga ko ngo ari ngo yirirwana doke ngo ari umu M23. Uyu barahanagura baramwica, bakoresha intwaro gakondo. Amafoto kuri X namaze kuyageza, ngira ngo abantu dukurikira kuri X yacu Jeune Official bamaze kubibona. Bafata bose donc ibikorwa bari bakoze by'urugomo byo kwica umunsi, bakoreshaga intwaro gakondo. Bagufatira umupasiteri ndetse n'umudiakoni bidini bita ngo ni Sepak. Uyu mugabo nawe, aba bagabo nabo abangaba nabo bagize gute, babishe bakoresheje intwaro gakondo. Ngiye kumenya impamvu, ngiye kubaza impamvu kugira ngo menye ngo bo bazize iki nk'abakozi b'Imana. Abangaba ikintu bazize ni ikintu mbese donc ni ikintu ubona kitakakwiye kuno kuvugwa. Ibaze ngo kuba ngo idini ryarinjiriyemo ngo bamwe mu barwanyi ba M23 pasiteri ngakabasengera, abo AFC M23 bakinjiramo aho ngo pasiteri ngakasenga akabasengera. Ibyo ari byo byatumye bamwica. Can you imagine? Ni ikibazo. None pasiteri na diakoni bagombaga guheza umusirikare ngo donc aba muri AFC M23 ntibaze gusenga. Habwirwa n'iki se wenda hari arega mu nzu y'Imana ngo buriya ngo niho umuntu ahungira ibimuremereye byose niho abijyana. Icyo nicyo uyu aba babiri bandi bazize. Undi rero nawe, undi umwe twaje kumenya we ikintu bamuhoye kuba ngo afite umwana wagiye muri AFC M23 cyangwa se wajoininze igisirikare cya M23. Icyo cyonyine bagira gute, barakizira. None se ku ruhande rwa M23 nayo izajye ifata aba babyeyi bafite abana mwabaye Abazalendo muri yo kure bari hano Igoma, nabo bazajye bafata babagirire nabi. Namwe ngaho none icyo kintu ni mukibaze. Nigeze kumenya makuru hariya muri bya bitero byabaye ndetse bigwamo na Colonel Wiringoma, bya bitero byo muri za Masisi bimaze iminsi biri kuba. Nagiye gutangazwa ko hari Abazalendo bamwe, hari abasore ngo babayoboye Wazalendo ariko bafite imiryango yabo iri hano mu mujyi wa Goma, ndetse buri munsi baba bari kohereza amafaranga birirwa bari gusahura abaturage yo ngiyo, abaturage biyo ngo birirwa bari gusahurwa. Ibyo basahuye bakabyohereza hano mu by'ukuri Igoma, base bakabagurira amashato, bakabagurira amazu, nabo bakarya bakamererwa neza. Nyamara abo bandi biyongiyo, abaturage biyongiyo birirwa bari kubahisha mu mazu bazi ngo bari kubarwanira kandi bari kubasahura. Abi wabo barahunze bavuye muri izo eneo bibereye he, muri eneo ziri kugenzurwa na M23 mu mujyi wa Goma, nibo bameze neza. Weho kirwa iyo ngiyo uri muri rukanka ngo Abazalendo ngo nabakunda gihugu ngo ndababinyuma. Ntabwo nkubuje ababinyuma nabakunda gihugu,
ariko umbwire ngo urimo uragana hehe? Nimwe mutuma ibyo bintu bitarangira kugira ngo mufate ubundi buzima mujye mu bindi bintu bitandukanye bigomba gutuma n'ubundi mutera imbere. Zashiduka isi yarabasize cyane. Ibyo rero ni amakuru rwose tuba tugenda dukurura, ariko turabivuga se babyumve. Ni ikibazo gikomeye cyane. Nabonye rero hari andi makuru ari kugenda akwirakwira kuri rezo sosiyo. Hari amakuru amaze kunyura mu kanya gato kuri rezo sosiyo agaragaza uburyo ki Wazalendo aya makuru reka tubanze tubigenze gutya. Ndimo ndabona Vincent arimo gukomanga. Reka tubanze twakire Vincent tumuhe umwanya atubwire aripure. Vincent, wiriwe neza? Wiriwe neza bwana Python. Ngo haye ikaze muri iki kiganiro cyacu cyo kuri uyu mugoroba. Ndakoze cyane. Vincent, twihuse rero reka tugaruke n'ubundi ku itangazo rimaze gusorwa na ASM Veture. Ritangazo riravuga iki basohoye muri uyu mugoroba? Ritangazo rirakana amakuru yari yatangajwe yuko muri ambasade ya Repubulika muri Uganda hagatiwemo imwe muri pasiporo z'umwe mu bayobozi ba ASM Veture yari yatanzwe mu buryo ariko bwa ruswa. Yabihakanye rero yakavuga yuko atari byo ko ari ibinyoma byo gukwirakwiza n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu buryo bwo kugira ngo bayobye u Rwanda. None ko Kinshasa rero nabo ngenge uru rugamba barwana uko ruba rumeze, kumva ko bagomba gusohora ibihuha nicyo kintu gishobora kuba mu by'ukuri cyabafasha. Ibihuha nabyo mu ntambara nk'iyi birakora. Propagande, manipulation biba birimo ibihuha n'ibindi. Iyo rero umuhanda muhanganye ubashe gukwirakwiza ibihuha rutsinda rusigara nyine abaturage batabyizera. Aha, ndumva ibintu bitoroshye rwose habe n'aka na gato. Nanone ni inkuru tubonye nonaha. Tugaruke rero hano mu mujyi wa Goma n'ubundi nanone hari amakuru avuga ko umuyobozi wa MRDP Twirwaneho yasabye USA kubaha uburenganzira bw'abaturage batuye muri za Minembwe. Ibi rero akaba bitangaje nyuma yuko bamaze igihe kitari gito hano bari kuharasa kugeza ubu hakaba nta kintu na kimwe baravuga. Nibwo umuyobozi wungirije wa ASM ushinzwe ubukungu n'imari akaba n'umuyobozi w'umutwe wa MRDP Twirwaneho Dr. Freddy Kanikirukema yasabye ubumwe za Amerika guha agaciro uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyine cyane cyane abaturage batuye muri komine ya Minembwe. Kanikirukema yatanze ubutumwa mu gihe umuryango mpuzamahanga ntacyo ukora ku bitero n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kugaba mu bice bituwe cyane ndetse n'ibindi byagiye bikorwamo n'abaturage b'abanyamurenge. Hari n'ahakiri hahurira abanyamurenge bazabikeri na za Gakiriye muri Kivu y'Amajyepfo cyane cyane nyine hano n'ubundi batanzwe batuye. Mu magambo rero niba akavuga kimwe uburenganzira bw'ibanze bw'ikiremwamuntu bwubahirizwa cyane cyane no muri Amerika kuko usanzwe bwubahirizwa. Abyashyizwe ku itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ko iri tegeko rirwanya leta iyo ari yo yose yashaka kurenganira abaturage cyangwa guhungabanya uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Bikavuga yuko rero abona ko itegeko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi byakoreshwa noneho Amerika ikaba yabasha guhosha amakimbirane abera mu burasirazuba bwa Kongo cyane cyane agira n'ingaruka ku baturage b'abanyamurenge. Yego, mu magambo ye bwite aravuga ati niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisoza intambara ku bihugu bitandukanye kubera yuko itubaha uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ati ni ukubera iki batatamagana leta ya Kongo noneho ikarushaho kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Kandi ikirere agatangaza ko kubera amasezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro Amerika
yagiranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Ukuboza 2025 irengagiza ingingo y'itegeko rirengera ikiremwamuntu mu bihugu byose ishyira imbere inyungu zayo iragaragaza yuko ibi ngibi Amerika ibikora nkana iravuga ati Amerika n'igihugu cyihariye ariko cyashyize imbaraga nyinshi mu kurengera ikiremwamuntu ati mu kaga ati bityo rero ko Amerika ikwiye kwishyuriraho ati ku ruhande yafashe mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu magambo ariwe kandi kera avuga ati harageze ko Amerika yisubiraho ku ruhande yafashe mu ntambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishingiye ku ndangagaciro zigize urutirigongo rwa Amerika nk'igihugu. Yaravuga ati ibi byose biraba Amerika irebera ariko igashaka kurengera inyungu za muntu y'agaciro nyine ya Kongo. Ati twarabigaragaje mu bitandukanye ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri 2026 abanyamarangi bari muri Amerika bakoze imyigaragambyo Washington barabigaragaza. Ati irabigaragaza Mountaineers Foundation irabigaragaza. Atari ibyo byose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kubitera utwatsi bizibirebe ahubwo zigashaka mu y'agaciro gusa ko ari bo zibona ariko zitita ku buzima bw'abaturage bakomeza kugirirwa nabi. Aha ndumva ibintu bitorosha ariko vise hari ahantu ubundi se bamwumva bate kandi tubona mu by'ukuri tubona Kinshasa yaramaze kumuha ibintu by'agaciro kugira ngo akomeze mu by'ukuri arwane cyangwa se bakomeze babafashe. Nibyo cyane cyangwa ati Leta Zunze za Amerika zikwiye kuba zirengagiza nyine izo nyungu bakareka no gufata uruhande muri ntambara ahubwo bakarengera abaturage bakomeza kugirwaho ingaruka n'iyi ntambara Leta ya Kongo ishobora ku baturage. Ni ikibazo gikomeye cyane rero turaza kureba wenda hari cyo biri buze kuba bitanga cyangwa se hari kiri buze gukorwa kuri ibyo bintu kuko urumva ko ni inkuru cyangwa se ni message ni ubutumwa bukomeye cyane budasanzwe. Vise tugaruke Kinshasa rero naho hari amakuru ari kutugeraho avuga ko abaturage bakamejeje mu mihanda. Mbonye video bacanye imiriro amapine bashumitse ntiwareba barimo baravuga bataba bimukira rwose twe ntabo dukeneye kuri ubutaka bwacu murebe iyo mubashyira. Byifashe bite ubundi ibyaba bimukira? Nibyo ni imyigaragambyo yakozwe n'abanyekongo mu mujyi wa Kinshasa aho bamagana icyemezo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubutegetsi bwabo bwafashwe bwo kwakira abimukira batandukanye. Rero ko abimukira baherutse kwakira bavuye muri Leta Zunze za Amerika harimo abaturage bo muri Colombia harimo abo muri Venezuela. Abaturage rero bakavuga bati izi bintu Leta iri gukora yakira abimukira batandukanye ntabwo tubishyigikiye. Ati byarutse ko ibanza gukemura ibibazo abanyagihugu bafite aho kujya kwakira abimukira bavuye mu bihugu bitandukanye kandi ubona yuko bafite n'ubuzima butandukanye n'ubw'abanyekongo. Rero abanyekongo bakoze imyigaragambyo mu mujyi wa Kinshasa nyuma y'uko hagaragaye amakuru avuga ko Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari mu biganiro byo kwakira abimukira n'ubundi b'Abanyaafganistan bagera mu 1,000. Abo bimukira n'ubundi bakaba baravuye muri Afghanistan kubera yuko abatalibani babanza bakavuga yuko basanzwe bakorana n'Abanyamerika. Urabizi mu gihe kingana n'imyaka 20 abatalibani batari ku butegetsi muri Afghanistan harimo bamwe mu bakoranaga na Leta Zunze za Amerika abayobozi ndetse n'abandi mu byiciro bitandukanye. Abatalibani rero baranditse yuko ari abagambanyi bakoranye n'umwanzi batangira kuba babagirira nabi. Nibwo Leta Zunze za Amerika zafashe icyemezo zibahungishiriza muri Katari. Ubu ngubu bari mu Doha rero aho bitegura kubona igihugu cyabakira ngo bari kimajyamo. Niyo mpamvu Leta ya Kongo yatangiye ibiganiro na Leta ya Amerika kugira ngo abo bimukira bagera mu 1,000 babe bazanye. Aha ibintu ntago byoroshye kabisa ndumva bitoroshye birakomeye. Abaturage rero niba batangiye kwigaragambya bishobora kuza kurangira babasubijeho vise bishobora kurangira Kinshasa ababimukiri basubijeho kuko sintekereza ko bashobora kuba ababigaragambya sintekereza ko bashobora guhagarika igihe nta mwanzuro muzima urafatwa. Sinzi wo ngura bibona uti
ntacyo byatanga kuko urebye n'imbaraga zakoreshejwe mu kubatatanya zari imbaraga z'umurengera isekedi rero mu buryo bwo kugira ngo habashe kubona uko itegeko nshinga rihindura ntawe umuvuze n'umuvuze leta zunze ubumwe za amerika zimwitambike ntabwo ashobora kuba yahindura icyemezo yafashe unarebye uko abanyepolitiki batandukanye sosiyete sivile ibinyamakuru bitandukanye byari byamaganiye umugambi wo kwakira abanyakoloniya ndetse n'abakoloniye n'abandi batandukanye bazanywe ejo bundi ntabwo ubona ko abaturage bafite imbaraga zatuma byishyura ku cyemezo bafashe cyane ko ubona n'ubundi yaragifashe mu buryo butandukanye n'amategeko ya kongo aha ibintu ntabwo byoroshye kabisa ibintu ntabwo byoroshye twibwire rero vise hari amakuru ava ko ngo umunyamabanga mushya wa EAC yatangaje ko agiye kwishyuza ibihugu byose bitatanze umusanzu muri ibihugu tuzimo igihugu cya Kongo igihugu cy'u Burundi byifashe bite ayo makuru ahagaze ati nibyo umunyamabanga mukuru wa Afurika utangiye inshingano ze ku itariki 25 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2026 ndavuga yuko icyo kinzira kibanza uko gushyira ibihugu byose bigize Afurika imisanzu bakayitanga ku gihe ariko akahera ku bihugu bitatanze imisanzu birimo ibirarane mu birarane byagaragajwe rero Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagaragajwe nk'ibimideni bingana na miliyoni 27 z'amadolari noneho igihugu cy'u Burundi kirimo miliyoni 22 n'ibihumbi 700 by'amadolari Somalia ikabamo miliyoni zigera muri 18 Sudani y'Amajyepfo nayo ikabamo 17 bikagaragaza yuko rero agiye kwishyuza ibyo bihugu bikabona kwishyura umusanzu mu gihe kandi agashyikirana n'ibindi bihugu kwishyura kugira ngo ibikorwa by'umuryango bibashe gukorwa mu buryo bwiza kandi burambye ikindi ni uko hagaragazwa yuko imisanzu izajya itangwa hashingiye ku bushobozi buri gihugu gifite harimo n'umutungo umusaruro mbumbe aba ari ushingirwa noneho aba aribo batanga imisanzu badashingiye kuri kwa kundi bavuga ngo buri gihugu kiratanga umusanzu ungana n'uw'ikindi gihugu kandi batanganya ubukungu bavuga ko nibura 50% w'umusanzu bacibwaga bazajya bawutanga ariko andasigaye bawutanga hashingiwe ku cyo igihugu cyinjiza buri mwaka ubwo ibihugu birimo ideni buriya navuga ko ni igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo ari ibyo gusa ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Burundi Somalia ndetse na Sudani y'Amajyepfo ubwo bigaragare ko uyu muryango bagiye kongera kuwuvugurura bushya wongera ugira imbaraga nabonaga kuva bava muri Kongo gukemura kiriya kibazo cyo muri Kongo byanze za ngabo za EACRF wabonaga ko basa n'abasubiye hasi cyane nabyo nta cyizere nabiha kuko kuzawutanga biragoye nta cyizere nabiha kuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite amateri mu miryango myinshi yaba muri SADC mu ideni yari yafashe kugira ngo Samidia zibashe kuza muri Kongo biragoye rero nuko bayishyura kuko ni menshi aha dukomeze rero turebe n'andi makuru tuve kuri iyo nkuru kuko turimo turagenda dukubita tubangura hanyuma rero ngo impamvu RDC ikomeje kuba isoko ry'umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari ubwo rero mu by'ukuri yamaze kuba ijya hanze ni kubera iki vise yakomeje kuba isoko ry'umutekano muke ni isoko ntabwo ari isoko ni isoko y'umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari nibyo ni ibyagaragajwe mu myaka nka 60 baragaragaza ko mu myaka nibura 60 ishize Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyine igenda igaragaramo ibibazo bikomeye by'umutekano muke kandi bakagaragaza no ku ijambo ryigeze rivugwa na perezida wa Nigeria Olusegun Obasanjo yabwiye abayobozi bo muri Afurika y'Iburasirazuba ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itigeze ihinduka ku gihe yari yaroherejwe n'umusirikare mu kigo n'umuryango w'abibumbye mu 1960 akavuga ko rero aya magambo yavuze iki gihe n'ubundi ko
ibibazo biri muri Kongo bigira ingaruka mu karere k'ibiyaga bigari ko n'ubundi bikomeje mu magambo y'abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ati bahunga buri mwaka ati none n'ubu bari guhunga inyeshyamba za M23 ati mu bice byigaruriye ati rero no mu bindi bice bindi naho ukabona yuko intambara iracyarimo ariko byagera mu bice bihana imbibi n'u Rwanda n'Uburundi na Uganda ukabona birakomeye ugasanga umutekano muke uri muri bagira ingaruka ku mutekano muri Uganda umutekano muke uri mu kigo n'izindi kibuga ukagira ingaruka ku Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi abantu bakagaragaza yuko iki gihugu cya Kongo n'isi yitwaje intwaro irimo itandukanye habaye isoko ikomeye ku bibazo bikomeye kugaragara mu karere k'ibiyaga bigari cyane bifite isano n'umutekano mukeya ko hari ibibazo bimaze imyaka myinshi byarananiranye gukemurwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakagaragaza ko ibyo bibazo byatangiye kera bakagaragaza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikimara kubona ubwigenge mu 1960 isanga mu bibazo bikomeye bya politiki intambara z'imbere mu gihugu ndetse n'imyivumbagatanyo y'uturere nka Katanga Kasai y'Amajyepfo ati n'ibindi bice bitandukanye ati mu 1963 igihe basanze yarageze muri Kongo n'umusirikare wa Loni ati igihugu cyari kimaze gushegeshwa cyane n'amakimbirane ati byasabye yuko Loni yohereza ingabo zirenga 20,000 kugira ngo barebe ko ituze n'amahoro byagerwaho gusa atamaza akomeza kuba yayandi kuko ibyo bibazo bitigeze bikemuka cyangwa ngo birandurwe burundu bagaragaza ko Kongo yabaye indiri y'umutwe uhungabanya umutekano w'abaturage akaba ati mu gihe cy'ubutegetsi bwa Mobutu Seko ati Kongo yabaye ikintu by'imitwe myinshi yitwaje intwaro yakoreraga ibikorwa byo guhungabanya ibihugu bituranye baravuga bati abarwanyi b'umutwe wa Atimita Itamini abarwanyaga ubutegetsi bwa Angola ahandi abarwanyi b'umutwe wa CNDD abarwanyi b'umutwe wa FNL bari mu buto yarwanyaga Burundi akabose bahawe icumbi na Kongo ati ibyo byose nuko yakomeje kwakira abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda nyuma ya 1994 ati bahungiye muri iki gihugu bakanakomeza gutegura ibitero byo guhungabanya umutekano w'u Rwanda akagaruka ku mutwe wa FDLR bakagaruka ndetse no ku mutwe wa ADF nawo wa Uganda bakavuga ati intambara ati zikomeza zisubiramo amanywa n'ijoro atubereye ku bibazo byatumye u Rwanda na Uganda bafatanyije n'ibindi bihugu bya Afurika bifata iya mbere mu kwamagana ibyakorwaga mu 1990 atubona yuko ibintu byinshi byagiye bikomeza kuba byatumije guhungabanya umutekano w'akarere bakagaruka nanone ku masezerano yagiye yabaye muri 2002 Pretoria ko n'ubundi atabikemuje bakagaragaza ko n'uyu munsi ibibazo byariho muri za 1960 na n'ubu bigihari kuko bagaragaza nk'ari gutabara yuko iyi mwaka w'igihugu kandi kwa n'ubutegetsi bw'u Burundi bagaragaza ko FDLR bigihari ADF yari irwanya Uganda ibyo byose rero bakabigaragaza ko ari ikintu kigaragara yuko bishobora gutegesha akarere mu buryo bumwe cyangwa ubundi aha nguko rero ngayo bakunzi ba Eugene Official murumva ko Vincent rwose aba yagiye abakubitira ikintu bita analyse ziri ku rwego rwo hejuru ibintu agenda biha umurongo. Viste reka twigarukire kuri iyi nkuru sasa ubwo aho tube tuhavuye dukomeze n'andi makuru turebe hano ngo RDC ngo ubutegetsi bwa Kisekedi ngo bugiye gushinga umutwe ushinzwe kurinda ibirombe. Nabonye uyu mutwe ugiye ushinzwe rero uzaba ushinzwe kurinda ibirombe, nabonye bagiye bacumika hari ibindi bihugu bishobora kuza gucomekamo nabyo ingabo zabyo. Byifashe bite Vincent? Nibyo ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwatangaje ko bugiye gushinga umutwe udasanzwe uzajya urinda ibirombe by'amabuye y'agaciro mu gihugu hose kandi ko ibyo bikorwa bizateza inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na leta y'Abarabu leta zarabezima bakavuga yuko urwego rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rushinzwe ubugenzuzi bw'ibirombe by'amabuye y'agaciro rwatangaje ikinyamakuru The Bloomberg ko uyu mutwe witwaje intwaro uzatangirana abantu 3,000
mu kuboza muri 2026 kandi ko uzashorwa mu miliyoni zingana n'ijana z'amadolari y'Amerika. Bakaba rero mu rwego rwasobanuye ko biteganyijwe ko muri 2028 umutwe uzaba ufite abasirikare bagera mu 20 bazaba barukoramo bafite ubushobozi bwo kurinda umutekano w'ibintu byose mu gihugu. Babivuga imirimo y'uyu mutwe izatangira mu ntara ziri mu gice cya Katanga mu majyepfo y'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gikungahaye ku mabuye y'agaciro ya zinc, lithium, zahabu na segeti ndetse na coltan nk'uko babivuga. Bakavuga yuko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birindwa n'ingabo za leta ndetse na polisi, ariko ku rwego rushinzwe kugenzura ibintu by'amabuye y'agaciro rugaragaza ko ibyo binyuranyije n'amategeko, ariyo mpamvu hagiye gushingwa umutwe wihariye, ndetse Amerika iteganya gutera inkunga uyu mutwe hashingiwe ku masezerano y'ubufatanye mu kubyaza umusaruro amabuye y'agaciro yagiranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Ukuboza 2025. Niyo Leta Arabe nayo ikazazamo umufatanyabikorwa ukomeye wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, rero nabo kubatera inkunga. Aha, ngayo nguko rero mu by'ukuri uko ibintu byifashe. Hanyuma rero Vice tugezeho update kugira ngo turebe uko tubwire uko byifashe hirya no hino, ndetse hagati ya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Israel bihagaze bite ubu magingaya? Yenda kabere kuri Israel byatangajwe nuko agenge kari hagati ya Israel ndetse na Libani ubu ngubu kakuyeho kubera ko Israel mu gitondo yarasweho ibisasu byinshi n'abantu muri Hezbollah, ndetse hagakomereka abantu benshi, bane bakahasiga ubuzima nk'uko byagaragajwe. Igitangaza rero akavuga ko bitewe n'ibyo bitero byagabwe mu gace bita Beka, ibyo by'agahenge ko gakuweho, noneho bakaba bavuga ko bashobora kongera nabo kurasa kino gihugu cya Libani, barasa Hezbollah. Ibindi byavuzwe nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi bakomeje ibiganiro ndetse na Irani, ariko Mochida Bakamenei yabwiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko bakwiye guhagarika intambara, noneho nabo bagafunga umuhora Hormuz, batayihagarika nabo ntibafungure uwo muhora. Ibivuga nanone muri Mali nuko igisirikare cya Mali cyavuze yuko hari ibyihebe byinshi byari byagerageje guhunga mu gace ka Kurikolo, none ubu ngubu bakaba bari kuri ariko bimwe muri byo bikaba byitwe, ibindi bigafatwa nk'uko byatangajwe n'iyi Leta ya Mali. Ya Vice urakoze cyane rero, ubwo turaza gusubira mu yandi masaha tureba n'andi makuru ari buze kubagezweho. Yes, ni mutangazaji Vincent rero mu kiganiro. Aka kanya rero rwose turimo turagenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, aho ubu tuvugana rwose twavuga ko nanone twababwira ko ibintu bitoroshye rwose muri iri joro, nabwo ngo drone zirimo kuzenguruka hano muri Minembwe. Ubwo urumva ko n'ubundi zirashaka kurasa hariya muri za Minembwe. Hari amakuru yavuga ko hari ahantu bashaka ko rwose abaturage bahava uko byaba kose, bashaka ko abaturage bahava. Niyo mpamvu rero urumva, niyo mpamvu rwose barimo gushakisha uburyo ki bagomba kuharasa, ndetse bakaharasa mu buryo bukomeye cyane. Ni nabyo rero ubu tuvugana barimo kugenda bakora. Hanyuma rero ubwo turaza kugenda tubireba, ubwo iby'ibitero ubwo n'ababishinzwe nabo ubwo ntekereza ko bari kugenda bareba uko baraza kubyitwaramo. Ubwo ndavuga abarwanyi ba MRDP twirwaneho, uko ntabwo batunguwe rwose no kubakisha sa iri kubazengurutsa aho drone. Ni ibintu bamaze kumenyera. Ubwo rero ibindi byinshi turaza kugenda tumenya mu gitondo uko biraza kuba byagenze. Ku bigendanye rero nuko dusize ikirere cyifashe, ko ikirere dusize cyifashe. Ubwo rero izindi update cyangwa se andi makuru turaza kuyabagezaho masaha mu gitondo. Tubashimire cyane rumwe tuba twabanye rwose kuva ku munota wa mbere ukagera ku munota wa nyuma.
ubwo andi makuru nyine nakagaruka twababwiye rero ku bigendanye n'ikibuga cy'indege cyarashwe twababwiye twanagarutse kandi no ku byabaye ku bwicanyi bwabereye muri za Masisi mwumvishe ko Kinshasa mu by'ukuri navuga ngo hari bimaze gutangazwa havugwa ko Kinshasa rwose habaye imyigaragambyo twagiye tubigarukaho. Kinshasa ikaba igiye no kubaka ibirombe, donc igiye kubaka ngo umutwe ugiye kuzajya urinda ibirombe, twayigarutse y'inkuru n'ibindi byinshi cyane. So mwakoze kubana natwe, Nyagasani akomeza abarinde kandi abane namwe, turabakunda cyane. Yari umuhungu wanyu Fighter ndetse na Vincent Cha.